Pemirsa Pura Dalam Kahyangan Kesiman, Sani Keempon Kerama Desa Adat Kesiman, miwah Kerama Singgi Sanur, Ngemargiang karya ngentek linggih Pedudusan Agung, melaspas, mendem pedagingan miwah Caru Manca Kelut. Upacara taler ke Edin untuk ngodak sesunan Ratu Ayu Chandregeni calon arang Kebon Kuri. Sani pinake pengupaya ngemit tetamian tur taksu budaya Bali. Pura Dalam Kahyangan kepercaya pinaka linggih Dewi Durga oleh Desa Adat Kesiman sejeroning Nelebang Pancalingga. Ida Ratu Ayu merupa barong talar pinaka Cina pesikian pantaraning krama Kebon Kuri sareng krama Singgi Sanur. Paikatan Ratu Ayu Kesiman miwa sesunan Singgi Sanur pinaka persanak pantaraning sesunan melintangin pemargin tradisi upacara suci puji wali sau mendak miwa tangkil ring widangan Denpasar miwa Sanur. Maka kali sesunan puniki dados pemucuk ritat kala tradisi ngerebong ring Kesiman. Sani mabinayan ring bahan bulu barong inggian ide Ratu Ayu Singgi saking bulun goak raris sesunan Kebon Kuri saking Sutra Putih. Pemangku mayun agung Pura Kahyangan Kesiman jero mangku wayang Jawas Mausang. Paikatan pantaraning sesunan Ratu Ayu Chandregeni calon arang Kebon Kuri miwa Ratu Ayu Chandra Bawo Singgi keuningin sampun duking uni. Orang Kebon Kuri nalar ring singira tu. Mereka rai. Iya. Sanecen rako dan rai ni kan. Ya. Sanecen mereka rako dan rai ni. Di Kebon Kuri rakan. Napi mawinan mereka rai Jermanku. Kendan numas kayu niki. Niki numas kayu. Ring setra niki Jermanku ke. Berarti dumulan ida Ratu Ayu Chandregeni ring Kebon Kuri. Ya. Jadi napak pertiwi kocap ring napi ni kan jero. Gua niki. Niki napak pertiwi. Sili tunggil tokoh masyarakat Singgi Sanur, Wayang Sudia no Mausang, ide Ratu Ayu Chandra Bawo pinaka persanak saking dalam Kahyangan Sakti Kesiman, mawinan taru tapel barong, rau saking Setra Gede Waribang Kesiman. Upacara pemlaspas ring kewentanan pelinggih sani kebecikang sampun kemargiang ring 4 Agustus, raris puncak karya memargi ring Raina Anggara Kliwon Tambir 11 Agustus. Raris Raina Benjangnyane ide sesunan mesuci, sesunan Singgi miwa Langon Pacang Napak Pertiwi tanggal 13 Agustus, Napak Pertiwi sesunan Kebon Kuri tanggal 14 Agustus, kelanturang antuk sesolahan calon arang. Sueje, Bali TV.